Another Malakan Yam Kanadia la content bar when you Guasame Nuer online TV channel. Bia Kamal, a kun malapusia. Bana Rachame Bana Jaquen, Kakui, Salpakir Yadit, Kene Dr. Riek Machar, a Ngumi Pen Kirmayadi do be Dr. Riek Machar Bajalunyo. Kaya Joka je a international community in Ojinlo Dr. Riek Machar, Joka je Jigat, Joka je Africa Union, ne Dialuimon. Joka jen wo jen chu so Sudan chu jaloi core civil war achile talk kwaje pressure and Kirmayadit President Kirmayadit angu midwal ke je mloga jen wo dare Dr. Riek Machar dare jalunyo gwaye an walle a shankaro ka fay baro ron kina dangro ir jan dangro ir diech bana jome bana jenwa kel mi jiram jidit gwasame ka jan shangan yam ko jiko bi ben ka no online TV channel gore je en wo jender channel de je support de subscribe ka de notification bell de je twany ke mi jiram te tin won ka magwalong kan ko sharu ko je kwen pingwasamo ka kor ka mi shiler chijeling ki ji manana twok ci jangaj en ngum lerode bana jome bana je chu nywa kel men yam janen men goro dong de randerling ngumi sha Dr. Riek Machar luin ke jamo Kirmayadit de kone larno ngum dwal ke Kirmayadit ko be lukono be Dr. Riek Machar be jalun gwasame President Kirmayadit has not yet released Dr. Riek Machar from political restriction or fully restore his power for several political and strategic reasons. Duobadan and Charlun, Dr. Machar, Siase, Ki, Duobandien, Michel Gorga Jamon, who be Dr. Machar, Bejulunke, Banajal Linkajan Lerame. Kirmayadit, Dualeke, Dr. Riek Machar, a love fear of losing political power. Jake Kirmayadit ko share begoro be Dr. Machar bajalun. Kir see Dr. Riek Machar as his strongest political rival. Releasing him or allowing him to full freedom could strengthen Machar political base. Alamisha Dr. Machar chejalunyan Kirmayadit, which Kirmayadit and one but Dr. Machar babom along ki beteka long rewika so Sudan adong de woneko sha kir chaje benok kujamo che gorno dere Dr. Machar dere jalun dwale ko dong belong entekeje babat jagaje ko Dr. Machar batere which ki batere tijen gwaddan en che yenten dore ko logo jenwo belong de ki bomde be jien kaja wadan chalat ala Kirmayadit Micha Dr. Machar chajalun dong the power don't Kirmayadit dong there jawoj. Another thing men dwal ke Kirmayadit nana Micha Dr. Machar chajalun it can threaten Kir's control over the transitional government kadere Kirmayadit bo there is a pressure ka kwiko de queen kwar de jalat ka Kirmayadit chajagor Misha Dr. Machar chajelu nyala talk la queen kwar de jamalat kapet dong de jalat ke jerwana be la ron kin dangro jandangro bakel ke nyok ko ngode ken antam let's say antam pai baro ngod pet tishop ke dh banakulo waka pai ka karon kin dangro jandangro bakel so kan pes dang dh to go jeno micha jamalun ko ngai kon yene Dr. Machar ne pai diok Chang Yandang Road Bakel Kapai, Diokron Kindang Road and Dang Road ditch. Michelunian Guazamo, Kaken Corpenity, Dong de Dr. Machar, Daratic campaign, Madera Lat, Daratic a native Deja follower, Daratic a supporter, one, Banamo Shaja Gur, Kirmayadi, Che Gurno be Dr. Machar, Bazil take a long, ko Dong there take a native, Dong Deja Gor, and Yok Che Gurno de. Dr. Machar that take a power ke transitional government ala kum mandan and pai chak ngai kon mandan le rode Dr. Machar eno ba je kwanya no kwer ngai ke jene ideal en yende bagwasmen tama jaga Kirmayadit ko be Dr. Machar be mo ka power medit ni gwaze da ne sha Dr. Machar che yen kaja shi kona nen kon dial no rai wika so Sudan tel mishala mal Accord tina nishang, alia de tina nishang. Liu jang, liu nuere, nyen tugdu le karodian. Jang nyenya karo,
no ngai kon madan Läär rode ka no ba shikir mi yadit bo chepak chede chajajak chitime chikon ngaje no jura ka maniji Uganda antama ka tin Uganda People Defense Force kare which ka South Sudan ka ni gwada dana tin war tikatin no akani to kondin tika all the plan tin kon lat ke kirmi yadi ko kirmi yadi dwale ko da power da jelus no power be jen kaje jaga jako be dwale long no so ka dwal wut ko mishal ka me kirmi yadi jaga jako be dakhre ma cha bere men ka awsares men mi cha kwa ka dial jaga ko realeka acharo ko yik ano shabela dwal ka Dr. Machar ko mi dwal ka Dr. Machar ngum yene je kaje de rande tej mojak de rana tej ko jen mi dwal ka ran ngum yene je ka ngai jen o tele dor mi chalat anyok jen tika kere wich ka juba kan Dr. Machar kan le jen abala wi do dien ano ko ngai kono no yene Dr. Machar ka kwi kore dana ci to ka nasir ka jen pai ro wo ka pai doke dan to kon di almedan le ro de chan ci kono nen ngai kona you know ala antama ci dwal ci ben ga kirmi yadi ko she gujeno okay mi cha gwat ku je ga cha Dr. Machar cha je yen a channel le gorno bajalon ci me sha nen me dane sha Dr. Machar cha de gul kuma Kenya ke cha je jaknetin Continental Africa Union you know cha wude dane be ga Kenya ja je no jin wer gul Dr. Machar ya je ga ya roje jillar manan Läär rode benda chabu jogo no jin bo yego ne ka Kampala bo like Museveni jan gwada danen bo like tin mi sha right ka sharing then bulun jok biya bijik yan Dr. Machar lo mean that and power ke le power kirmi yadit ko tele jalwanga tam che kam nga che kam kum Uganda ajan mi nyodo kira long dwala long nga dwala ka Dr. Machar mandel wang da le jen ka jamo bala kam me je wida dien ka jano kum Uganda la da jeno kene ke mediator to kwat sai kwaje tek ku kan support ne kirmi yadit na mo shi mediator so na me manipulation ko shira na gorno bateke peace me bala re wojamo so jo me de yana dil ngaje no kirmi yadit dwale no antam no right corner kir te gar ka mandera lat ka Dr. Machar no te ga til dong gor kiro dera lat mu gore jeno beteka power ke beteka long keno dong magore jeno shebe fail ke shebe boy ka kwara ko mu we jalat ke mi yadit amene te kona la jankan dial bulang den kele be jen re we ka South Sudan for good so ko kuje mo ko she gurno be power be jelus te ga mi chalat gwasme mi jena naka Dr. Machar ajen tole kana janka dial mi she do no te ka mi jam dal ka Dr. Machar biya dil ngaje no de power kelu dara chu long ko tama chari lar no kire be ku be jala tel dom dara kulat ke je ka jala kuero anyok tel Dr. Machar mi let kure we ka South Sudan right now ram go ke bu ku be la de wudi shalka me Dr. Bolmel so na mekel mi janna ka Dr. Machar ngo de area ka je ku sere no so tel me der Dr. Machar der janna ka je ko ngai jen wo mi she Dr. Machar je jannak ngaje je gwan wo South Sudan che de taka mal nyok jang daare kel mi terek de re wi ka South Sudan ke liu da taka chaos civil war da loitin mena kwera point de kirmi yadi ni take the point de ke take nene ka dara bacha long we woni amano no mena dien gwasame kemi jenelo nya Dr. Riek Machar ka dwal ke je gwi jeno Dr. Machar ba take power medit ba long ba je wike jenkir so che gorno dara Dr. Machar dara je luñ kate ko anga mi bumbum mi belas gwada ko jen kwaje pressure a international community ji ga Africa Union Canadiality joken kiro no luñ Dr. Machar mala be South Sudan atikamal ko te gargaran gwasa mo ngum balat the only option che jek o be bararadian be je gora mi bumbum mi bi kule kon kene Dr. Riek Machar karam moment che jek nga e wudi shal ke Bolmel so Bolmel right now jaram dana te kala ko de ke game kana nga kene Dr. Riek Machar ko kiro re de che nga jeno che teri che boy che pil gwade che tok tel gwan bon yam ke je ke roch rai wi ka South Sudan ngeje gwano monaren chung ke 2026 che kir che be pat ngai kon yala na mene 100% anybody know these things ke 2026 election kir che be pat che be woniam
ngai kon diale so ku je Machar dian modong de kula kun kana Dr. Machar che kula gor nga bol mel antam rai nam rai kono ko train bol mel ka do badan dong de jenno ko je jen nen yene ne che gorno de bol mel dar yo dar ka kamna ala salaries de bol mel de jennok the salary dar ka deliver on time but right now chi ngandi a chi ka backfire promise chi bol mel lat ka qui salaries kana lat kana implement ka gwade lat ka na yu de chanen nen ga figure in ka bang but chi yu chi kan bra so chi bol mel chi gwade dan cha gui ke je point e kir da lat ke je chi tam mo che tel chere ka tam da ne chi bol mel cha kam lang no jin ku SPLIO ke liu ku je yar naka jojke but right now kan kon long a shang man chi ka nuari gan ga jo chi ka dor ngin dak ban ngode tele bol mel tele je power another thing bol mel ba cha je bonok international community ko international community la kan recognize na rame be through election chi rame be lo kam gan ji kana kwar okay dam da te ka bang mi she ku che jalat che wuri shal ka me kin yadi che je dun ka bom okay she wo kam ne bang mi she dun ka bom dong de je recognize ala legitimate president a shanga man tam acting president right now right corner ngode che je mo ka power mo woni am woni okay men bana ngaj bol mel cha je no dara kwar a jena dan and talk the only way and be South Sudan be served go betika mal betika peace long lasting peace enemy sha Dr. Machar cha je luñ reyti jena dana titin man dal ke kin mi yadi gwe jeno bulwang de power be jen kaje a jen mu kwanye bol mele ko jiram dana ba kulu gejeno jen yang man kajen ba ngemeje ko dong tele duire ti jalare wika South Sudan ko ba Dr. Machar ba je chulok ke ba je chunyire anam bu konte kamal ban jigale rodien chui paro jeno jin bi nyane ko ken bi atamal bye bye